Imbere na mbere amazina yanje bayitwa Ciza Pascal umupapa w'abana 8 abarenza aho n'urusaku. Abagore bangahe? Abagore Ego. Abagore babiri muga gusara ikintu nkumbuye Kumbe gutera inda hari ubungu bw'ubuhimbiri buza mu maklebe buje gushaka abademu ukamenga iwabo muri quartier nta bakobwa bari none bo basanga muhiri wabo kubera iki barinda kuza kubarondera muri timu babazanye n'uburaya abwiye babagomera nawe kameramani bakogomera ko wari waje gushikira amafuta wivye sans franc mama will know koza sura baby upate gwede byo sani bisusu semeka kikuja kukutembelea atenzege wenyatuna basi ipata sura nzuri angalia mwanamke sasa uni mtakatifu kweli uni mtakatifu amkuuliza watakatifu mnamna gani nauliza Yereka kumwishyira mu mutima nawe koma huko nawe hora wambara imenyerere. Hey les amis, ini Lox TV inyuma ya kamera hari Kayibano Mix niwe turi kumwe aha rero twaje ahantu hari kwabira ivurugu sho byari ibintu bidasanzwe cyane ndahasanze umuntu w'umustar tumenyereye cyane nawe naje kuraba ivurugu riko ribera aha hantu nawe sundi ahagaze hari ku kigazi Ciza Guri, Ciza. Oi. Ndakuvumbuye mani. Muko urazi ko nagusavye ivyeruzo umunsi. Ameze neza. Ndameze neza. Yeah. Ciza. Naye ndagukumbuye mani. Yeah. Ego bra. Birukana kera kabisa. Ushaka ivyeruzo. Ushaka ivyeruzo. Navyo mfise bana bibikije muhiri wacu. Ciza none bimeze gute wewe? Ya ndameze bo abakonzi bayitwa gute televiziyo? Lox TV. Abakonzi ba Lox TV. Lox TV. Nani bavuga gute muje? Lox sio Lolese nawe. Nawe birakunaniye ka. Nawe navyashoboye nari tukona kugura icapati 0. Ico capati urakimani nabisoboye. Ndakiguha. Abakonzi ba Lox. Lox TV. Lox TV. Imani bongere umugisha. Amina haleluya. Ciza nabipfurije umugisha mwishi. Nama like meshi. Mugira subscribe na share na comment na bya bindi byose. Urumva? Ego. Okay. Twaje tugusanze ahantu hari kwabera induru. Muri timu iringa ayembe sinzi nizina ryayo numvise baswe kunkubitana kameramani amakofi yari. Imbere na mbere amazina yanje bayitwa Ciza Pascal umupapa w'abana 8. Abarenza aho n'urusaku. Abagore bangahe? Abagore. Ego. Abagore babiri. Muga gusara ikintu nkumbuye. Kumbe gutera inda. Bisigura mu uzotera inda ko ndimwo. No wabyumva. Squatter naga. Hama rero numvise amakuru yuko ahanyene unsanze ko habaye imivurugano hasanzwe hari timu y'abakinyi vraiment ariko inyifato sa Cameraman swingi. Reka kuduciraho. Swingi me numvise yuko hari mishwana rero nk'umukinyi w'umurigenti nahi naje kora ivyo bintu numve ko ari ukuri vraiment ariko gusa Imana yaciye inzira byatunganye badusoye nabi Imana badusoye fo mugabo ndabona ko ibintu biriko biraza kuko bahatwemerera wihangane nyene nabonye ukuntu bagusoye ariko wihangane Cameraman amakofe yariye nibara okay Ciza yego anye bariko bavuga ko hari kibazo hagati y'abantu babiri umukobwa n'umuhungu boba binjiye mu rukundo bari muri timu imwe boba nk'umukinyi ubizobereyemwo umukinyi ubifisemwe uburambe nigiki wo tubwira woba waneguye kubakinyi canke woba waneguye kuri nyene iyi timu turimo ngaho icambere na mbere nagira ntera impunga kuri komite z'iyi timu hari ubungu bw'ubuhimbiri buza mu maklebe buje gushaka abademu ukamenga iwabo muri quartier nta bakobwa bari none bo basanga muhiri wabo kubera iki barinda kuza kubarondera muri timu babazanye n'uburaya abwiye babagomera nawe kameramani bakogomera ko wari waje gushikira amafuta no Ciza ntuhengame kubera ko ubufise akandi kantu hirya nk'umuntu wo ngaha anye bayaguhaye kuko numvise inoti ni nyinshi muri sisamira guhaye mo desa birakwiye gafate aswingira kaguma tugora mani None muranyi kandi abakinyi sinema ndundi ntandero bagira niyo mpamvu ikintu cya mbere nagomba kuvuga ikintu nagomba kuvuga ni iki hari abantu bakunda kuza muri club baje kurondera ibebi. Urabyumva? Abandi bakaza kurondera ibutura. Okay. Umva abahungu baza kurondera ijipo,
abakobwa nabo bakaza kurondera ibutura iyo ngeso rero bagireki none nka wewe nk'umurijendi muri sinema ndundi kuko aba bose twabonye n'abana baraciga wobahanura iki kuko wewe waravuye uriga gutambuka ubu rero utambuka uhagaze kare nahora ngendesha amaboko ariko ubu ugendesha amaguru ni igiki rero nka wewe woduhanurira abantu b'abakinyi ba filme ndundi kugira ngo ntitugutevye mu nzira manje urashobora kumamagara president w'iteam president tunakuomba ufike hapa huyu ndo president chief na niwe president wa team bro Kirundi man Kirundi si Kirundi hoya Kirundi hoya ariko urazi Kiswahili uvuze unajua Kiswahili Kiswahili naongea Kirundi na una yo president wa Kifaransa oya bora tuvugane Kifaransa buke mtu tuvugane Kifaransa na president we mtu akisema unaweza ukasikia nasikiaka urakomeye umeze neza mwiriwe mubu ndakugenda gukunda I love you wapompoye hapo ni sawa wabibonye na president akunda n'abandi wapompoye urakizi wapompoye ni umepompola hapo sisikii okay president nije na magaye president warunzi unasema unanijua mimi sikujui ndio ya kwanza tena uko Burundi stare mzima mimi chiza comedy au muyu sikujui vile lakini tu nilisikia habari zako kama timu yako pako vurugu ndio maana nilikuja juu uko mu nchi yetu na uko mu hii nchi watu bavuga mu Kiswahili ase sisi wote tuko wana sana ndio maana sasa nilikuja na tena kisi niliviona vraiment respect kabisa jua nini hao wanaume wanabaki wanakuja matimu wanakuja kutongoza kuna wafukuzi Ubusa wa ubebe kwabo unasema awafukuze Ubusa wa ubebe kwabo sasa ile bora yuko mpantalo anaweza kaitoa kwabo hakuna banamuki wako lakini nyuma ya timu wanaweza wakapendana players sio kweli no hapana jua nini bakisema wapendane nyuma ya timu bakipigana tunaweza tunatokea mimba sasa hiyo mimba bakishasikia hiyo garson wa mlio mkundi watasema tunafundisha watu nini tatizo sasa president tatizo sasa iko sikia tatizo yani wakianza mapenzi ukifukuza umoja wote wanaenda ndio maana sasa vitu vya mapenzi mtimu hakuna ndo Chizaro komedie mwenyewe ndio hivyo tena sasa president nikuulize hii timu inaitwa timu gani hii timu banaita The Saints les Saints français okay mu Kiswahili watakatifu vous êtes des saints et des saines amana la case cyane tu connais le français Yo, oui ou non? Je commence à parler le français avec le président. Ok, monsieur le président, vous êtes prêt? Ah, je suis prêt, oui. Et moi aussi, je suis prêt. Nimuulize president kaswali kamoja. Na wenda kuuliza. President, wivye 100 francs mama? Oui ou non? Ngo wivye ngwijana ngo mama wawe. Wamuvugi ariko. Okay, mubaza kandi na wakakivugi. President. Doni mbwaresa bavuga gute inyibutsa kwa ko arugomba kubivuga ntagomba kumusaba n'ibihumbi 10 president il a dit pouvez-vous lui donner 10 000 francs burundais bien sûr oui je peux lui donner OK president ni mnaona natoreza uramba koma reka buro uramba kwa bitanu sasa no mimi ndo nilitoreza hapo wewe president mimi kosta wa Burundi sikutataka nikuye kucheza sinema yako ndakuya kwa 10,000 yako sana ananionyesha kama iko na roho nzuri president Mungu akujalie akupatie mwanamke wa bisusu anakubali na president sikia president mwanamke wa bisusu vraiment pas anasema bien kwa nyimbo nilitoaga inasema koza sura baby upate gwede hivyo sana bisusu semeka kikuja kukutembelea atenzege basi pata sura nzuri merci sasa president ulisema timu inaitwa The Saints watakatifu abatakatifu aberanda mu kirundi ciwacu aberanda muzoja mabo nataka nikuombe hapo unanipoteza aberanda watakatifu aberanda
wewe mkwe mnajifunza Kirundi. Juu hapa tuko Burundi, hii ni nchi yetu. Na sisi tukienda kule kwenu tunaongea Kiswahili. Urikuriye mbere. Sasa na Urikuriye mbere uri kuvuga Kiswahili kitagira zena we. Ndo maana sasa ati ndo maana yumvise ndo mu Burundi kirakwiye ntigikwiye mani ivyo wavyumvise naho no mutukana na kimwe wajirani nilisajua Kiswahili na mie koma huko huko nanitanganya mie president. Sasa nashukuru kwa kutupokea hapa kwenu. Kitu kingine naomba, nimeona watu wawili mmewafukuza vibaya sana. Mimi kama journalist naomba basi muende mkaongee na wale watu, mumalizane na ile vurugu. Mimi Kiswahili ni kidogo, ndio maana naongea hivi. Kinakauka baba. Haya wali mkirundi na bwana ibyo byose uvuze nta nakimwe yumva. Mimi nakusikia. Lakini ile siku mimi ni kitu yanaki sumbua sana. Unanifikia? Sie mkundi tulitia sheria, mko sheria. Yes. Na sheria inahukumu mtu wowote ule. Mwanamemba wa kundi wote anapaswa kumiwa na hiyo sheria. Okay. Sheria tulikamata tuko sie bots. Naipata mzuri? Nakufuata. Yeah. Na kama tulifanya vile, banasemaka ukiona tomate naoza, unatupa. Ukiacha pale itafanya nini? Inaozesha zingine. Sasa kuko tunataka kwanza reputation ya kundi iwe ya mzuri. Okay. Mtu mama anaweza jitolea na anatuma mtoto wake mwanamke mkundi. Anajitolea na anatuma mtoto wake mwanaume mkundi. Wende ufanye kazi. Si vile? Yep. Sasa akisikia matokeo yale mtoto alimtuma nifanya kazi anamletea mimba. Sasa mama akisikia wale kundi nilibeba mimba. Sasa huyo mama atasikia haya. Eski atapata tena courage na wengine watatoka mkundi. Unasikia? Kama tulifanya ile action ya kuwafukuza wale, ile ni kitu tulikamata, ni decision ya kundi na tuweze kubarudisha tena hata ilikuwa ya hatuwezi kufanya. Lakini kuhusu flanga? No. Okay, sawa, unauza mzuri. Unaona kitu kisha kitosha ni cha kundi. Yes. Unasikia? Deja ile ni kundi. Kundi sio yangu, sio ya huyu, sio ya huyu, sio no, hapana. Kundi ni ya watu. Okay. Na mkundi kitu unatoa mkundi. Ukiona kitu unatoa mkundi, ile inakuwa ya kundi. Ukitoka unaacha. Sawa, president hapo nakusikia vizuri. Okay, mnaweza mkanipatia ruhusa. Hapa tuko mkundi. Ndio. Naona wenzetu wako hapa. Niwaulize kamoya katu kamoya. Ya hakuna shida. Wasani hai. Kuna business. Murumva Kirundi mwese? Okay. Nagomba ndababaze mwebwe hagati yanyu. Mwese muratahura ibintu vyabaye kuri bagenzi banyu kubirukana. Bagize. Wisuri kibazo akananirwa n'ubuhiri n'abandi mwabakuru. Barabirukanye kabisa. Bakoze amakosa. Bakoze ibishiraso. Bagize iki? Bakoze ibintu by'amakosa. Yose twakutabivuga. Okay. None mwebwe muri ikundi. Mwese muri nkone canke murakomeye. Twebwe birakomeye byose. Murakomeye? Yego. Bijya anye barondera namwe murabirondera? Bijya sivyo. Nimuzorongorana sisa ngo hano wewe. Ndabona mbere usa neza kweri n'umukondo uri hejuru biraboneka yego. None nka wewe uko ndakubona nta musheru ufise ciza mumbarize. Muko iyi ngeso rero je sindayikunda. Bantu b'Imana iyi ngeso je sindayikunda kubera nka je ngwaye igisiko. Imagine maze kubyara abana 8 kandi abo bana 8 nabo byaye ku bagore batandukanye harimwe nabifata nkuko none ubona nkako. Urabibona nkuko onye hari abahungu hajya mu mapanaro yabo muri ko murica abahungu b'igihugu cacu. Je nabivuga kuko ndi mukobwa urani ngane nambaye kandi aberewe tena napendeza sana. Ukuna vaa vizuri. Muvuga muri abatakatifu. President, angalia mwanamke sasa uni mtakatifu kweli? Uni mtakatifu? Amkuuliza watakatifu mnamna gani? Nauliza. Yereka kumwishyira mu mutima nawe koma huko nawe hora wambara imenyerere. Bandanyu bazira bazo. Okay, sister. Tugira tubaze. Ibi tubireke karagaciyemo mu Kirundi ko bavuga. Nagira ndakwibarize kubijanye n'ibintu duhejeje kubona bahejeje kwirukana abantu muri timu yanyu babirukana batana batekereye. Muko sindi mu journaliste bayi.
gendi wawe bye kizarigiriye babirukana batabatekereye ikintu nakimwe Sister ni Kiswahili hamna shida okay Kirundi kinakusumbua sana lakini mko mnajifunza Kirundi tutajifunza sana uko je sinzo swa kugukoresha ikiganiro uvuga Kiswahili sana ndio Murundi kazi Ravyumva hapa ni kwetu okay tunaweza tukaongea Kirundi chetu mko mnajifunza president unanisikia Kirundi kwenda mbele mnaondera mwigisha okay sasa sister vile vitu unaona wamefanya kuwafukuza wenzako sijui ni nini mimi si Kiswahili okay lakini najitahidi ndio wanasema okay unajitahidi okay sawa unaona ni ukweli wala ni makosa so naweza sema hivi kwanza kiufupi wakati tumeingia kwenye timu walituitishaga kikao tukaingia mrenyo tukaongea wakatuambia kwamba maikundi hakuna mtu ambaye atapendana yani sio tutakuwa wasimu lakini ukitoka hapa unaweza kupendana na mtu wa nje hapo ni sawa unasikia kwenye hii timu kama mjapendana kama mmeingia kwenye hii timu mnapendana sawa kama mmeingia kwenye timu mnapendania kwenye hii timu ila haiwezekani unasikia naweza sema kiufupi wamevuka sheria okay hapo sasa mimi siwezi nikaendelea kuwasaidia juu nimesikia sheria maana wamependana wanajua kama iruhusiwi okay merci beaucoup bakunzi ba Lux TV twebwe ahantu twagiye hari abantu bamye baragwana bapfa amahera bandi inkundo ibikintumbazi mwabibonye noneho ariko turumvise neza yuko mu mategeko yabo bari barababujije gukundana hagati muri timu ariko uvuye muri timu kugenda hanze ugakundana kandi gahungu byari vyemerewe rero nka twebwe abafana abakunzi bacu mugire like comment partage hanyuma muzane ibibazo kugira ngo tuzogaruke kubaza abantu cameraman turi kumwe nawe ndabasezeye na cameraman wacu ciao ciao turabakunda